open your mouth. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Attention! Ready na? Yes, sir! 1, 2, 3, go! Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 fruit salad, fruit salad. Oh, so ano? Showdown na naman? Mga hinang nilalalalang! Now left foot, right foot, now left foot, right foot, now left foot, right foot, now left foot. One hand, two hands, hit your rollie, do your dance, Now lean with it, rock with it, lean with it, rock with it. I know! Ah! Music, play. Turn me on till I earn them on. Let's get it on. Let's get it on till I earn them on. Girl, it's so good, just turn me on. Yo, shake that thing, miss. Can I shake that thing? Yo, Annabella. Turn me on. Ha? Ano? Kahit anong gawin mo, hindi na magbabago, ganun pa rin to. Di na ko tinatamaan sa mga halik mo. Pwede ka na lumayas, bukas ang pinto. Kasi wala nang We try our best. Music. Salamat kayo kasi gumawa nga tao video. Don't forget to like, share, comment, and subscribe, and hit the notification bell para ma-update mo kung naman bagong video. Shout out tayo kang Jen Sagayan, kang Shaina, ay Sunshine, Maringap, kang sa amo ni Vine, subscribe mo. Og sa kinakusgang iski chairman sa Kaswagan si Marjon Carvalho. Og kang Nico Luba, kang Gladys Silgas, kang Welen Abubo Perez, kang Bibi Love Kaurong, og kang Romeo Herinalaw, og kang Rika Dura. Kamo, na po mo shout out mo. Sainat. Shout out kay Inji Titwa. Shout out kay Taylor. Shout out kay Saina Gloria. Og shout out kay Rene Ray. Ako, Angel. Rene Ray dito. Ako, Angel. Shout out po rin sa among kondre, barangay Captain
Melanie Abeles. Sa pinakagwapong kameraman. Shout out sa ating bantay diri sa Espilan, ang Kulbuyit. O kung gusto mo mga shout out, just comment #DHDR. Shout out po.